E moe moia tō Kiritai Furman, I aia e mō iwana ki tētei kaupapa ei wāngai I ngā tamariki ki roto I ngā kura. I saw food sovereignty for our Wanganui people, our rangatiratanga, for us as wānau, feeding our kids, kia ako pai I ngā uatanga o te kaipai. Kua ki katoa te uru rākau me ngā māra I ngā kai, ei wāngai I ngā kura. We want our kids to be able to go back to the land, to their land. They are landowners on our orchards, so why not, encourage them to be orchardists, to be horticulturalists, to be part of, the taiao. And this is exactly where we want to take that as well. Ko te kura o Kokohuia, tētei o ngā kura, e wāngai I ana e toropu Kimi Ora Trust. E kaupapa pai mo te oranga o ngā tamariki. Ahua ohorere ngā tamariki I te wai ki te atu I ngā kaipai. Engari, ana, iti nei, kore, ka hikaka rawa rātou ki tira o ngā kai. E tika ana kia pai te oranga o te kai, kei pāngia e ngā tamariki te mate uka. Nā kei a mātou te o ngā tamariki I te huka mate, pauri aki tira no te me he pipihi tamaiti tonu. Engari ko tēnei o ngā āhuatanga kia whai mātou, kia whai te oranga. Eita Furman e whai whakaro ana ia mo te apōpō o ngā tamariki. We saw being able to bring our people back to ourselves, our mana, our ka'a, as a strong people of Wanganui. And we're really proud of being able to supply that and do that for us. It's the beginning of something really huge. Ko ngā tamariki e kai ana I te uru rākau, nōna tonu te ao. Iriwere rerekura, te reo o te uru. Ko te reo